Inanami lima dolas saulaun marang sian tumuan Buyai daros sian namara mulai menang wah dia orang baru namin ngay paru-paru jadi sohonima kan manek siringoringon nababan manurung samosir nenggula doho hula-hula namartina doho samosir manurung dohon hula-hula napau hula-hula naposa namartina doho si tinjak samosir si hoping doho opung nami pamopor si tohang doho hula-hula ni pahopu nenggolan manurung songonima hupopoto kami dunga hujalohani nakaringan atau pasu-pasu songonima doho harapu epirkat tini menawar yudhi agia betutu do are nang manihut saha akka pasu-pasu munai apon ngani di hami bonasuhu di pasar tamu do akan raja sorry pada agat tini pasu-pasu ngapite ulos nagajang ulos teruk rapu asih barohai Tuhan anggia ngaboi musepak kenami jadi pasu-pasu hinauli hinadik dan di rumah tangga akla keperane inanamion asa orang nami mah asa pakoro nomor hotel dulu nomor rupiah horas mahami saluhukna perkene umur nama jalo saluhukna mahita tupang gabian amang raja nami enak sorry pada saluhuk nomor kani hula-hula nami dan nama ngatur muka asa rahmah hamuna parjong-jong muna asa tidak jual-jual dan sudah turun asa sakut nang kamu dan sudah bayan tuak kamar kani hula-hula papahenan nasu sadia semoni menaruhan nami neng Roma hami marsoba tujul muna di Pertikeno dan nama ngatur kami parjong-jong muna amang raja nami jadi semoni manita akka bonah sudah lumo memang baru nami ala na Roma nya no para jan hula-hula nami sa luna bahay ko tak sampai nagagaguluan
tinataham nyo. Napiling raja nami, ipatatangin langsung on. Ju nama saudara ini, do ay si Dio, do rigi si Dio suara. Kalau tu soni penabuter pandai raja nami, dangna holit nami. Hidup penabuter pandai nami. Ale martami yang kami utuani, hutami yang murah nami. Asal se, apal kasi anon penun nami, dan ang rupiamu, raja di hula-hula nami sa luhuna. Raja nami, raja malon. Tusong ni penabuter pandai nami, na tua-tua naman doktor raja nami, si Titi masih kulang-kulang pangarau na. O di susarian na kini, sopan di tangan nami, mandabotok kamu raja ni hula-hula, ikapatuat na balita, akta paso-paso na. Raja nami, raja malon, jano kamu nga, hasahatan do si Titi. Malate mang bro, alayan dorang suhu jalo hame ang bro. Asa hulo, sumulate huwag ka mapakurate. Gabi sa oras. Malate gudang ma, upasa rohanami, tuhamuna bapanami. Raja di dongat tubuh namin na hulo potami dari 2 ton. Tarlubomi ma, oparan ni tuga narasa ni. Doho tamba, doho simamora. Takas doi pakilala ho kami, holong munai, namar dongat tubuh. Jadi monotung somanope, perjumpaan tante bapak. Anggian meminta mamasu mamat tadi bata. Gajang mamurtawe di lewat kali pasong. Saya rombak kau udah silas niroha. Bohita musye pajumpang di bagasan las niroha. Jadi somane mang bro. Gabi raja nami. Dinaroha mutu tu roto dopan nami. Saudara muna mamadok molate. Tu saluhu na horong ni hula-hula muna. Laos di masyarakat tu kami. Aik si diwi. Doho juh damar saudara. Las marpunga-bunga musye. Jari-jari di tangan nami. Marhite ringi situ suara. Amang burung dan tagam roha nami. Sawani mah HP. Haroromu mano-mano bahami saluhu na horong ni hula-hula muna. Doh songon hatan ni itu amang burung. Pak ni gajah, pak ni hora. Tohormat itu kamu anak ni raja. Jala bahopun ni namora. Si boto ada, jala si boto roha. Marhite ya amang burung kamu na tehon naima. Aka ada manang roh na pinasahan mo na itu hati. Asa jumpang masuk hata di itu nama dokon. Asa tanam di siapa lama perasaran ni liang-liang. Horas mahami salihuna horok ke ulah-ulah muna na mencaro. Marsikak ganda batong di hamuna. Pabaruan nami marga si bolon namang aliang. Asa sahat masalu saham matu hotean. Tohomai gerondan di bulan. Lunga sahat jabalati kyon. Ima adat na basidung ari-ari di nabolo nami. Adat parsari parsarum maduaun. Gonggo pamunga panggabean, gonggo pamunga parhorasan. Saya tong-tong mahita di pasu-pasu Tuhan. Jadi hasahatan na namang burote. Gabi raja nami. So manima parmusing nami. Nauli raja kami. Baik maduhami amang 2 gondang naik. Ditahuin na mo del tiyo, binay ma upanuhatan. Baik madihami sila tiyo. Los padu muda mang ma. So hasahatan na. Boha. Arison? Harus semadang boy. Abarida. Mau na bari. Gabi. Sihotan. Manik. Jaturi. Harusong. Hitukir. Harusong. Siri Oringo. Somani madoh siang natutuan huta. Sarikat. Pemerintah setempat, ale-ale, Borumatua, Sonima di Tasaluna di Pajuan namin nung kahujog kami. Jadi soalnya marah jangan diangkat tulang nabur itu. Jadi soalnya mana yang kita marga berita. Sila uraja doh ni mana? Boru bero bero. Asa sauduran mahita. Nalahu mga doktor jojo ni raja ni ulah. Alay pa juakku. Ala nakin arom dapat juwot tu hita. Hula-hula na po sa margamay. Torong ninakito, torong saunari. Ay sadaya doon sila uraja. Dihita sila uraja. Rajong-jong kita sa luhuna. Nakin hubereng siya hula-hulai, torong doon hita. Tulang na burju, na tulang na basa. Partikyanon, nung arilek kamu, tuhami si Matuan ni Buru margabarita. Molotok songorom, pihara ronami ang karaja nami, siya si Matuan ni Buru muna. Marbuhabay na mahami. Dison, di ba tumahami doon katulang doon at tulang. Ima ringgit siti suara nalahong maurong bilang muna ilang sorong na tulang at tulangon. Mulutuk sonope o tite at katulang nakpura di hata. Alay mulutuk mupala pero na katulang unang pura di buhi.
Nah tua-tua nama doa tulang raka gulung di botik remek do gulung di balia las marahom waka tulang macarona sawotik imana pinatuba nih simatua di burung naon na sosadia Iya matu. asa si titik masih opa pulang-pulang rahu-rahu na otik sosadia pinatahun nayak kan tulang ketong amat kalbata nanggoy pas-pasu Iya matu. jadi apa tulang Gak. kuha kupanggiluhan na musik namin nalaho pasahaton Inaroha jumolores si majohamu marsi parohak kata sekaligus menon langsung meminta godam. Sisa tester nakin mari pazul lebih di pasangan pulau sian tester doa sian itu tunggu dah apa tuh anak kita alai panggilan nami dihamu pinopor ni day nangon sadaro hamu soal dia naik asal taruni hamu paso-paso senakit siap hula-hulai siap tulang bolang sadaro hamu marusiang nakin diharoni hula-hula tulang sihotangi soalnya mah apa udah ketua kusadaro hamu sauni soalnya mah sekali carikan doa itu dari hutang boleh ada duluan hasau ngelau kemudian yang kenawar ya aku sih ayo kepala gua awi pasar berarti berdepan berarti menang di kuapa sudah ngajaran melihatkan sudah tinggal melihat mau dipelangkin nah oleh kode lama pira mulu sirang marale-ale lo biar mateanina Iya tuh. usaha bersama nak ngomong tetap Gak ada jalan orang. Sama nih mama. Kion di pasar tamu Ima ringgit si suara Tuhan lungguin batu si matu amno di pasar matu amne kenananya kami matanya matu debata anjak manita baik Tuhan di hamun amang boroname dan boroname akka dalam di pasar itu hari yang mayu marhite na pinasahan ringgit si suara anjak matu kita baik Tuhan di hami dan kelas kiroha sama-sama amat cari bata dihita salhuna nang dihamuna pamoronan so nilo di situ itu udah honoran yang akan membawa asas itu asa pakor nomor satu dulu nomor rupiah hosan si matu hamuna nama galau akta tumpah nanti rasa hamuna kita betul apa kita salhuna pasu so nima nang dihamuna na tua nang na tua nihuta so nima do diale tetap do di pasar tamuna akka pasu-pasu, akka panumpahnya dihami, saluhna bona hasuton.
Bertanya paham itu debat tadi tapi juga mania muna akan tujuan nami akka paso mahite hai paso do akka las ngeroha tu arena manyo molo pe hata mau lihat di pasar tami tu hamu las marohana amang baru kami hubere kami do di las ngeroha mun tumpe nasomono pui tarape kami margane hula muna ima songon boraspir nalaho si pasahaton nami dohot ulos nagajam asima rohani Tuhan segajam ma akka pangkebe pakorasan songoni doho akka las niroha di hamuna akka memborunami oti sosadia nahubo nahubo pahami boraspir doho ulos nagajam kita pe Tuhan malihita saluhum pasupasuna pasahama tu si batuan ibu abarita ima pasahama pagorin si panganat baka abang borota sama ni mah udah tuan ni udah isam nama sudah oh lah nah tuan ni udah ale sarikat sarikat oh lah terus marah baik oh lah dan jatuh berita Pempanggap punta keluar raja bulu ima tu di marga sipulu no leuno na zong-zongan itu dan huta marga tabba ima tu bareng itu jabi-jabi pakasmu sipulu tabba na marang bisa peparna punta iya tu jadi mamal itu kami mah disun bisa ada suara mahami doang sibatkan ibu sarikat doang itu tuan ibu pak asih marwanya mata martua di bata sali pasau mah yang kasakapta Tuhamu alumuri hiburan yang sutut yang kapinok perni amatan nang saur matuang disuruh mau persilo kami nauzul hami Jabar Jabar ima Jabar nama saudara dohor soani mual sitiu asadus marwanami hamale tahun nami mo hari rana marhal kuman ada kata berubia oh sami nama jalo balik kebangkan dapat tong disuruh kami jadi sekopihan mah gale alapas kami nomor 3 kabar pengabis tu raja nabulu sipuluh tambah ngasih kok behuzalo kami asobat kami asahatan di tanah tambah dong buka si tiu alai di tanah sipuluh do ona panahatan badamang masih tiu las padong asahatan dahulu kok kami Tuhanmu nuai jolo papua nami do Tuhanmu asal jolo takut jono jolo pakan jolo asal balasan muna ima tarino adat mangga songon ari lo pasado muna ima adat ima tarino ukahopung asal sekalian ano neraku unang bulak balik ano oh ina oh lah songono alana no ulo tapi bukan hujabu batapihan untuk hujabu no indaroha gunung sipul sialaman no tersikop sudah oh lo Sono raja nabi. nah kau sudah kesoni udah kami kamu kita lagi mulu itu udah kamu apa oh oh mau lihat mah kamu karena poro doa udah doa kapilokana sudi bumerek topiet doa sudi wah udah pebino to lain inga openg mantion lain madua dulu kok las naroy marhitei aborat tamu mah korwona ringgit na sudi lo akapilokana roga umar soba dua doban ni hula muna warga soda pasal tamu mah Mau lihat raja nabi. Mau lihat di raja hula nabi si hota. esok ko ina untuk tahu marok kako Tohore na daw munay ringgit korbona. apa ini dok baru minggu balik kiri Alay raja nabi. Buabe lang. baik mbak Pasapa, bisa pasapa. Pasukan ni Inanangon. Manang sa konti penor raja nabi subani. Akara ibu mere mono las kamoro ang majal. Gawi. Bawa sekarang berangkat bisa pak Ula-ula si otak berjuang. oke
Wah. Langsung jalan kamu. Tersipil. Langsung sini. Oh. Terus kamu hati. Jalan kamu udah. Itu bursa ada. Kan kau kurang itu bursa ada. Esa kamu doh. Nage. Boleh sopak itu bursa ada. Hari dua bursa. Anda tu sabdo. Boleh memiliki pada diri saja. Saya berjuang. Ya Tuhan itu memang. Jadi mulai baik kamu berak dengan ini. Buaina. Awak. Adik tak beruang murah. Ay, ba't buwan may paamo ka tayo? Harana ay bulsa. Oh, so dia. Ba't mama? Okay, ba't mama? Dia muna, lihat kayak berenang dulu kan. Jaga panti, jaga karali, sore itu sedikit. Gabi. Ada tak sobrang kalau sore dok. Gabi. Kurang. Mula kita lagi dulu. Ay kudok ko sini ngapa mula kita nokta. Jadi kamu sudah agak berenang, kada pun juga bisa. Abang mau ya, pero dulu. Jangan kamu kamu. Turun. Jadi ada kopi. Nohon itu nasi moro makan saya kau berbela. Juga kita lagi nanti tahu dulu. Jadi aku tempat beber kami. Ada senang-senang kami itu memang bau itu juga. Yang kayak orang lain kan itu sudah kau betul. Gabi na. Kung sunod tipen no nilit nga ka pa pumulas maro mo din. Oh, lo mau lo. Oleh ate pa ama. Gabi sa lahos. So ko ni papa. Kutulang si Hota. Saat mau tulang, pasti orang Kasi wala ka tulang. Tulang. Pasatang. Oh, kasi lang ini. Oh, alas rohan. Jadi kakas doon aja tu jama. Oh, siya tulang bro. Tulang hula-hula tulang bro. Kakas doon berko di sok kami akan ngerti doon akai boto nangin wae. Bacara ko mau sih. Amane ba, pasajo amane ba perjur. Batu si doi. Alo. Itu akan ngerti doon. Dara ko to doa. Oh. Saat tuangannya apa? Nakingannya ukan apa pun asuh dakan loka, harusnya naman. Huni ko pasatong muro dusi. Ada yang sudah para ini. Olo. Baru. Dapat di banda. No. Olo. No. Baru si Mani. Bukan si Kokben. Bukan, naruh aku ini namanya sudah. Alana, ini mana bere. Jadi naroa sudah tutup sudah bagus. Ini nama kau naroa. Biar belum sih anak ini nama kau belum sih. Ida na tutuloy ito mana? Ini nama saat orang kita bukan ngomong sih. Tak saat di kan ini. Wah nama. Tuna tutup ini sudah. Na tutuloy mo ta. Nado. Oh, ni raja na miso na popuyo kan? Now, kita kami doang maju ni. Ano pesuruh pompu? Buat tujuh deh. Ako di po na usaha. Untuk dulu lah. Ada na? Molo tua wasing maju Indonesia ni naktat tu aw, kursi woro. Jadi naro, ha? Pabor masih ini suara popo.
Tuan di pasar. Amo tayo na. Ukirain yun na. Halo bebas satu nih, dan kamu halo bebas satu. Lomba suara dari dulu di mau kopu, Tuhan mumpuna suhu untuk korumuna. Kalau suara kopu ini ada tuh nyuda. Lomba hula-hula. Non itu ulang. Berdomu mau doa kabur take. Oh lo, mai protokol. Malah itu. Larawa. Tapuhan male. Gabi. Sakami gudang mari luluan ng sarmatua. Kalumumi mari hamu main. Pinok parnina borwo. Ngalas roha sudu ulau saluhu nasudi di kamar lasni roha. Marhikai matari yang mati di tato matari mata. Asa ilihat di hita kejak ni umur doa kapasu-pasu na boya torota. Asa songa ni jod ni nalga itu ado kono. Ador haluka toku-toku ni lobu. Ador hatiti toku-toku ni horko. Nang sauma tua mamu. Pinopper ni naborom. Patoku-toku paupu. Satu namar nini, satu namar nono. Mati tu raja namin. Mau lihat tempat itu nung saya siani. Asal kono mengusai. Aik berjulat. Ini buat tabu. Hada nauli, hada narikan. Buat kamu main hot martongan ijal. Mati tu raja. Asal kono pasang dola tua. Harbangan do dalat tujabu. Balatu do dalat tuhuta. Akahaka pasu. Nauli narikan nasian na kahula-hula dong sahuta. Naroma karo bisa dari hot. Hok buana mungay. Hot martongan ijal. Mati tu. Jadi abang. Asal batak pehami. Ima si Jagarno. Tuhamur raja ni pamurun nami. Jadi Ano masih? bulan namin sa loob na. Tulang, bona ni hari. Raja namin, iba't kamu matutuhan ka hata paso-paso Tuhan. Martambiak kami tutuhan ni Raja namin. Asa dilihat, di ako hai paso. Gajang ni umur. Borsong kami magdod Raja namin. Kurang rohabi. Nabat hula-hulay. Alay wabe no. Iba juara tikina. Burhan madok ko Raja namin. Unak pakai hamuwe. Jujuri, ulusok kamu nga pangalawan ni pinagpar mo na. Mau lihat yang mani hamu berjolo doon namin. Jadi kami biapun namin nakanaulyak ka na din gani Raja namin. Dari tasumani bari kita, narang-arang din, padita pagay, bitumata to si Daruat. Arit ka magawi na marang-arang din kung yung buruta. Tuwata itong mandungan ni kita. Jadi tasumani ma, asi api kami akanaulin. Nadua-dua naman dok ko Raja namin. Harbangan madalak buhuta. Balado matong dalak ko jauh. Hata pasu-pasu. Ngay pasal munay tuhani suri apun namin matong hot martongan ni jauh. Tutuy na du, tiyo-tiyo na ni Dot Nilote. Hata pasu-pasu na pasal munay, saya unang matong muga, unang matong musik. Pasama solo sa tuwate yan. Asaan niya po mga kanauliang kanaling gani. Saan mo ito sa luna, bukang babihan, tupar horasan. Dito sa mga Raja namin, ang nang banyak kanau nalinggani aso tako ay nanauli tako nalinggan patako kau masih jaga roni baka anak ibu merah muna terus ini mah kata gawi kata sangat biamu hula nami sini kota Meta. masuk bau pusi akhirnya bau pusi anak Aku si anak. baru tahu sakit bau bubur ya dia Seram kamu. Asal kita si anak kamu. ya Halo, Martur. ya sana John Si anak. Bau pusi yang bolu. geser John aku mak fokuson asa sorong tar kenapa kata kanauli nah geser suruh Mengerti kamu bermusim namin. Jadi tersamani Raja nami Raja ulang nami ape pusing sejung nami jual dobar nami ak hata pasu nih bahasa bodoh tu nami kami sana horas mariamu sudah Raja ni ulang nami dan kamu kota mulai Raja nami Ada ekor persiap ko coba. Bermusim namin. Nang kota koko namin bata peong namin ba. Si Jagaron ni mana puro namin ang umatu adolokor. Asa-asa kami jahat oras. Bayan mamusin na si monang amang permusim namin.
Ibu Ismail. Respect kau, respect kau. Tidak apa-apa. Sama tu bola tu nanti keno. Mau lihat tu punya awak kau, video ni tu. Mau lihat ni, lihat tu ni. Oh, dia kami kau, nama itu lah. Ayo nggak tahu nggak tahu ya. Nak kabar kita kita. Balas merongga. Idea gimana Pak Sahab? Kopar tua kapatikian habis siap kuliah perjulu minta maaf. Pusuar di Borsi Hotel.
Besok kami jongjong sian diakoni sosial dihuriata. Ima nama dok nadohok dosudi ruas dihuriata mulai sian na Mehmet sahat tu nabatia matua dohok do marhabok ni roha dina borhat inang na dua nataholong yon jalanung ngamoru be bilang-bilang ni sadaina dihuria HKBP nyokal secara husuma di nyokalon dia nyokalon jadi pada hition puasa taima siap program dihuriata ima sosial dihuria gatini keras bunga sika ni hulu manetek tak kamu manoni godangna 500.000 Mau lihat? itu program dihuriata 500.000 mah nagabe keras bunga mah sikan ilu manetek tu siapa sahaton nangyo Mau lihat ya bang? Idea? boy anggaran dasar na pinatupan ni huriata amat tadi batama na munggohi pasu-pasuna Ima tutup. wala ada ma pinasaha ma tuinang pandita Enak. Marhiti-hiti guarni di bata ama anak doto di parbadia. Amin. Di doktu hata Yesus Kristus. Au do haheheon do panguluan. Namangulu do na porsia diau ati pemate ibana. Jala gaduk namangulu jala na porsia. Naso tu pamate ibana saleleng nileleng na. Amin matang yang mahita. Ali amanami na di Banua Gijang. Puhilalado tujulong dohami ro marhaporusan ay horo na hubotohami para siroha jala parholong roha na sumuro di botohodo ansak nami di idahodo ansak dohot yunami pabereng-bereng bohi di dongan namion puhilalahami jorbut dohot hasik ni hamatean na manggonggok kami ala di dosa nami sodakon maasimi roham tu bagasan rohanami paturan hatami Tuhan asatakas suboto jala hutiop hami hata baga-bagani pangulu rohanami marhite-hite toltim asa marpakiribo kami diarsak ni rohanamion asa manoktong haporsion nami masikio patuho si pangulu hami amin inang natahaholongi kuya tami sian surat ni Apostol Paulus na paduahon Tuhuria Korinti 5 ayat sada songonong maydok ayo dohu boto hami dina tanggal bagas parlape-lapean nasiat tanoon adong marihami ingalan nasiat debata bagas naso pinauli ni tangan namian saliling-lilin na di Banua Gijang imasahan na pamutuan na tuturoon siat akan na porsea taringot tu hanguluan sinuay ng hanguluan na saliling-lilin na pinarade ni debata so nga nidita na parjuno na kiningan tao kuhodo pabuay ikon masa
tanggal daging manang nasiw ko malaki alay bomot mahita yang go tuhangoluan nasa liling ni liling jala tuhata Jesus pedidok na mangulo do ganok na porsiya diyaw apik pemate ibana. Tuhan tidak pernah melihat anak-anaknya mati. Dia hanya melihat mereka beristirahat. Boido idauta jala pakilala holokta sun hinauli ni inang armoding ni inang nata holong yo mate. Di hati tua ni umurna di pakirimonna hatop sahat tutangan itu hati. Itu bentuk kesiapan. Dia siap untuk meninggalkan dunia ini. Dina usuku ni bana adora sumarulan nabadia. Ay lomodo pero hang liliko di tanah om ada hanginan. Tangiakku, laos ima pangiluakku. Humato maaw tutangan ni Tuhan Yesus. Tungulu na naing paragiyon ni Tuhan Dewata di ibana suaksa siap tanah om. Dihilalado, di hati dakod do pasu-pasu do nguluna na di tanoon ala nunga di dadani ate di umurna nonggojang sikok do nguluna maranak marburu marpahopus ya anak siap buru soal na pinasitasi tahun ni kita di ngulu tahun dia siap untuk beristirahat sementara dan dia adalah orang Kristen yang setia dan mencintai Tuhan. Parida doi dia kapakapayona di kerinduanna napina parida honna bahwa masih hol situ turo rohana di paslauranna atik pedia kapakikian apa pudio nalanya kapasahito dan bui masao tu bagas coro di mata. Itu adalah sebuah pengenalan diri, merasakan betapa berharganya itu perjamuan kudus. Jala ido na pabogoton Tuhan waluan nasora sudah arani hasasani dosa na ujinalona didada do hadir yonga anai dada ala ni gale ni todina tungala ni gale ni daginda do ala ni pasahitoni gabe jamita do om dihita salutna Tuhan mu akapinoparna dia rela melepaskan pamatan parlape-lapeano asa idauna hatok tongo ima di surga saliling-liling kali ingana doa uli hamu ay gudando inganan di bagas di damang para deho inganan hasonangan dia kana porsia. Jadi sebenarnya orang percaya ketika meninggal dunia dia sedang menuju mamongoti inganan na sudengan inganan na sempurna yang go inganan tanatin na di tanah onal dan sempurna kola parlapi abo toro takas aha parlapi kema rikod do parlapi non kemaon dia kajol mana mardalan nanai memanjat gunung pakion nama ini ujulaho beristirahat tetapi tidak ada satu orang pun yang akan mau tinggal di sana selama-lamanya. Yang pasti dia harus pulang ke rumah yang sesungguhnya. Betapa nyamannya kita di tengah-tengah dunia ini, kita juga harus pulang mulak tu bagas di damang tu surga hasanah. Jadi nunga di paujung na tua-tua obe para loana di tanah on dia selesaikan dengan sempurna dengan imannya. Marhite-hite hapos yauna marhite-hite pada dauna di Tuhatai dohot parbinotoanna tempat pulang adalah Tuhan Yesus bukan yang lain. Bapa di surga dia tahu itu jalan ke sana Yesus Kristus Tuhan kita itu hapos yaun miakan hapos seate ketika dia tahu jalan pulang dan tahu dia kemana harus pulang. Jadi nunga berhak beinang natahaholongyon nah di paujung para luan na di portivion kita akan tarik nama ikon mempersiapkan diri karena semua orang juga harus pulang mengerali diri yang gue inangan nggak selesai tugasnya nggak selesai perjuangannya
perjuangan kita bukan hanya perjuangan kedagingan, tetapi perjuangan kerohanian. Map hamonakon parto diota asabui dungo songon inangona teh dungo do ibana dinanang hati. Sadar betul dia akan pulang. Jadi pasunguli ira tu hita kana mangulu di kesempatan lauri da pinasahan ni Tuhan di bata lumo bi Tuhan mo kapinopanna asa tetong tarsungkul taringot tu dalan doh taringot tu tujuan ni ngulu tanah sasitongna. Kita tidak akan tinggal di dalam kemah, kita harus pulang ke rumah. Rumah kita adalah Bapa di surga. Jalalah hubungan tu si marhiti-hiti Tuhan dan Yesus Kristus. Atau taraduti ma parsaurat tak saliling mangulu. Unang gabi lupa kita. Hinorhon ni hinaulini lape-lape na di portibion. Na mungkin mapain kenyamanan, hasonangan. Alai ikodo tadi konotai. Mempersiapkan hati, mempersiapkan iman. Sepanjang hidup adalah kesempatan. Marilah kita pakai. Lahu maruji-muji buar ni Tuhan tadi bata. Amin. Ihori jahuba di bata menami. Dinakutan hiyo kami hatari. Nama juhu Tuhami asa totong ingot hami. Iko tinggal do parlapi-lapian na di portibion. Borhat do hami mula. Tu jahuba di bata amanami haruruan nami. Alami ajari hami ali Tuhan jala patruh totong Tuhami dalani. Ima Yesus Kristus amat minang rotu tonga-tonga di portibion. Asamian haporsion nami bisi. Mangulu hami di bagasannya. Pasu-pasu mahal di salutna. Pasu-pasu sudah kaya nakon peparan inananyon. Asa totong di bagasan gugudo pangapulo na siyeko. Totong di bagasan hatam na sida salutna. Gabi totong di ingot hodo ali Tuhan hararuan inasa hanguduan. Doa tak pasu-pasu di hami ganit masyarakat. Masangat marmulia bahwa oleh Tuhan. Siya tonga-tonga ni pungan nami di bagasan abason. Marhiti-hiti Yesus Kristus Tuhan nalatanya kami. Amin. Pasu jala di damoti Tuhan de batamaho laho ruar doho laho bongot olak nion rodi saliling nililingna. Amin. Titik nak. Jadi apa? Na
Lewat di naik dulu. Anak-anak ini. Putar terus. Lempangkan. Lempangkan. Bajolok naik. Angkat. Aduh. Bergaul pati jo. Nasian non. Ora siap. Siap deh. Siap ah. Ayo kuri lagi. Siap. Dah. Awas. Pamasuk Ureli. Ureli pamasuk. Halo. Kontak. Kontak ini enggak? Oke, masuk. Terus. Terus. Om. Terus. Midan. Lagi. Angkat iban nih. Biar kau ngalu. Enggak. Martang yang mahita. Ali Tuhan Yesus, say Pangulo mahami, tutangamu pasahaton namin noaing dungan namion, jumulo hurok hami moliati tuho, marningo sudi dengan dibasam, akan na pinatongommu tudongan namion, taga dinguluna. Tuasa ni roham mahu pasahat hami ibana, ramoti, podai, tugu-tugu mahami biro di sisolho na. Asal mangulu hami di bagasan haporsiaon, dohot pakirimon nasitong, mga sahon pakoko muna badiyay, naong pinarademi di hami di banwa gijangi. Amen. Ali bungan na si hotang, siya tano do parmula ni dagingmu, ikomulak may jolo gabetano. Alay Tuhan debata na manopaho, dohot Tuhan Yesus Kristus na makokopo. Dohot to di parbadia na majauh huriana Tuhan ngoluan na sorasuda. Ima mangaramotiho, paimaro ari parpudi, ari haheheon na balgai. Amen. Takas do huboto na mangulo do si Panguluaw, jala ibana parpudi jong-jong di atas orbuk, jala ia malake hulik-hulikon, jala malua au sian sibukon, idau kumadebata. Au sadiri matutu marnida ibana gabe hatu auku. Amin. Pinasaha matu keluarga, madabutano, di bagasan tangyang dot haporsiota. Manang nakaperwakila peboy mala muna sopit.
Malusikop. Tiga kali. Hari boy dia keluar. Martangiang di tangiang hato patay. Ale yang anami na di banogija, sabi narbadia matuano, say ro maharajaw, say saot malu ni roham di benuatuhon songon na di banogija, lehon matuhami sa darion hamulwa siya pari, say sa madusanami songon panisanami, dilusa ni dongan na mardusa tuhami. Unaw kami tuhiyo tu pangujunan, palua mahami siya pangago, ay horonak maharajaon, doon agugoon, ro di hasangapo sa liring ni Asin ni rohani Tuhan ta Yesus Kristus. Dohot holong ni rohani di bata ama. Dohot pasauran nito di parbadia ma mangaramoti dohot mamasu-masu hamusa dohot na. Amin. Maret dehita. Maret dehita nomor 377. Say marsi paida. Tadi omah. Say marsi paida. Cara saya tonga-tongan huriata pasat kami ma asuto na tiku paro si bet dok hatana dungi mo se laos ditutup ma. Di tanah laut nang awang-awangi ibana